nó hết NCO bati là ông mà chú chú aron hồ lai ni thay nó chú lai chú bati là ông mẹ cái aron hồ lai tắc anh chú anh bati là cái sợi tắc cái ông lai này rồi chú cái bati lai con mizu anh ra cái ông lai khác miết sợi tắc cái chú anh chú nào hiện chú nào tắc con bốc sinh ở con bạc hạt nó mình chỉ chú anh oil lifting bị cái hiện nằm mà chịu chú cái mà chịu anh chú anh cái bati lai bati là muốn oil lifting bị nằm mà cháu yếm ta hay là cái in training đàn hay là in training nghe how ta cái bati lai training khác nghe cái lại tin ấy là in chung trang à, thế bộ khai nên nghe har sai em bati lai khác training mà hi chọn hết lại chọn cút làm chọn ataf lâu thế lâu ya patiala chu thế mà mun bui lâu thế ni vàng khan tin ele na po acha sa kha ani đâu ani mai reng ni mai when he ni som thum ania July chuanin hei kabula hianin Mizoram Weightlifting Association a kan general secretary oma ani hianin introduction te pawhan pe selatin apia hianin an weightlifting a nungmani thatak boka tin stoma hi coach ani boka chuan voinia hianin sangni somni palli sangni somni panga chunga Mizoram Weightlifting ina an achievement an nei ho kha kan han thur tur angai taila July chu kan han soi ho don ani ama sain soma hun thatak min pe ba lom thu ka soya ama sain introduction kha nang man han pe mai la awal samjok anga tro kamingi ka president lan soin khan mal somo kiante general secretary Mizoram Weightlifting Association khani a John Kabulam hi zo sang zoli Khelo India State Center of Excellence Molpui Rajiv Gandhi ani hostel hen omme ka he tu nangan ka student nelai me gani ani chu anin weightlifting hi association nang hianin intikum atang khang din alo ni tilai kha weightlifting hi kan thadangin kum sang ka chukwa som sari paroka dinani a kan thwa chu ma saten chon tu hi nakum me hi kan golden jubilee kum somwana ani todon ni ani tu tuna achievement an nei hi tlang puin sang ni som ni palli april sang ni som ni panga mars bor chung we lami kha ani tura khan longai taila te chuanin international national notice zone ya khanin anol puya khanin silver gold bronze tilai kha kan soi them o khala kan lak to tilai kha international hen kan thitangin lorot fela hian Commonwealth Junior khan PG khan silver lo la to September ni som paro ka tanga ni som hi pakhat ani chu achievement international chuan kan nei chuna ni aba ka chu national sub junior ate junior national te senior ate no kan soi thamai do mi lai than puile David Zom hi moi hian goal ve ven la lai than puye hian kg somnga panga goal la David Zom hing moi hian kg zale pahnia goal la bokani chuan isakmal somtu hian bronze medal ke somru pakhata min lak sak bokani chuan junior na hian silvan beiro tha ani hian pune ASI ummeka ni po hi base om takania ani peke somru pasari hian silver la chuan la rot fila china Commonwealth Junior silver medal khan ani hian silver lo la bokani chuan senior lama hian Jeremy Learning mo hian ke somru pasaria hian bronze medal la ani hi ala in hiam bangin ala choin he thei tat lawa ma se hiam chung chung pon bronze medal ala la theya lo mong khop mai hi ala recover thalawa pathian zara ni po thachho zel turangai taila October tha December tha kumin sang ni somni pa hian UP Umdona Senior National hi chuta chumi tan chona in both sai chowa World Championship te adi khan Asian Games thleng khan qualify na chance kan nei chodon in jerim khami bi ga kha sang ni somni pali engti thabol nge kha khami kha tournament nge kha khami kha sub junior youth junior senior khan ita ka Himachal Pradesh khan ni ru katang ni som pathum October khan nei ni Himachal Pradesh khami bi khani chonal hun thara hi
services som tho ani lal hun tara hi TNT no panga tanga ron lu chawnia TNT grassroots tanga hetia thleng chho hi ni ani poi sipaya all darin om me gani ESI punia ani poi chuan national games goa po khan lal hun tara pi chu gold medal lang nge nge ni services mizoram hingena khela chumi la chan mo sani som ni pathum ani chu sai son pathum tu ta chu sai son ni pathum a khanin coach khan i zuk suai nge khalai kami tak kha chu goa kha chun ka kal thei ta lo ki ma kan khoi tu te hon kan kan hong ani chu ani kami commonwealth le chungchang kami junior khanin khata khanin telvet tina ni mo international khan bikina road fela chau ni mo khalai ka road fela chau tel ani khanin silver kha silver la state cha hian za som thum panga le clean and jeka za som ro ani chuan ani national bi ka kha lo soi tai la IWLF youth junior senior bi ka kha khata khanin tu tenge juk fea medal enge ron hon dan lai kha soi thengem achina kan soi thuk thok khan kha sub junior khan gold panhi an la bronze pakhat kan la junior khan silver panhi kan la senior khan silver pakhat le bronze pakhat kan la ni ani chu ta chuan in ya kan hriat deuh dang khanin IWLF youth junior senior kha sang thoni pali tero ta khanin youth bi ka khan lal than puya David Zohming moya isang mal som tlunga than puya le Zohming khanin gold be adiken chuan isaka kha bronze khalai chuan ani senior khanin tu Jeremy le hun thara khan ta ne ta chuan Jeremy khan bronze kha chuan hun thara khan kha silver ani chu khalai kha chuan Asmita Khelo India Women Science on Pali the junior senior akha tu tunga juk fe choka ta khanin medal kha aron nge ron dilai kha kan soi ti chuan Asmita Khelo India he India weightlifting federation ngai poi mo khop moya he hi Khelo India tanga ron ti ni a compulsory ni wa hian sumle pai te kan sarkar harsa tuna helaya Khelo India state center of excellence tanga kan no pangte sarkar ate puisa kan dila he sarkar en tihan anna zong khamin kaltir lo a medal hop chin khamin kaltir maya chungoton sindi lal par moile zo sang zoli ni pani ka hwaya chu is zone hi Odisha ne ni Odisha khani ria ta tanga heta hian is zone zo kha October July tha ni so ma tanga ni so pali kan nei ni chu ta chon ka zuk hwaya zo sang zoli hian silver la yuta chuan sindila parmo hian silver la boka chuan junior hian sindila parmo hian bronze la zo sang zolin gold la chuan senior zo sang zoli hian silver ala bokani lai kan soifia do chu weightlifting hi junior te youth te le an pathum senior ten an khel ko khal vek ani an kumena phak chuan kum som pangan ni chuan tikhan voi khatan choi kha ring hal thei vek ta chu international rules poni a an voi khat choi tikhan an mani kuman pha kan record ina a phak vek phoka chuan tikhan youth te junior te senior te ka an la vek theini medal kha chu ting chuan zo sang zoli to is zone big a khan silver te gold te silver te senior te khan la thei ta ni ani chu chuan in all India international sai kan lu ma deuh lekin hei tuna hian in training na hmuna hi khoi hmuna nge khoi lai nge in kan nei ti kha soi le lok teng khalai kha ti hian helai hian kan thredangin kan omna hmune Rajiv Gandhi Stadium ani hemis kan sit sen noi chi hian Khelo India State Center of Excellence weightlifting training hall oma chuan Ramnu Sport Complex a hian kan weightlifting Mizoram weightlifting academy om thina sumle paiten ke mani na hwai tu ten kan tho khom thina kha kan thlin to lo wang kan sang hi somni pahniatang khan Mizoram State Sport Council in min chok ta ani tuna chan MSSC weightlifting academy in kalpui me gani tu da chon sar zom manga ya NIS coachin an kol meka chon TNT a son Phuket zone sanga NIS coach thoin TNT no pangten kol me kan ya nachina kan se kan la hun thara te po TNT tanga chhuwa kan ita ani te po national games te le international te po an be se me kan hun thara tang po ya ani chu chuan in nia all India inter sai kha youth le junior ani ta khata khanin youth le junior khanin tu te nge juk fe gold nge silver nge bronze aron hon ti lai kha kan soi thengem ming te nen khan
All India Intersai kha youth le junior kha patiala khan November ni som pakta tanga ni som pali chung kha nei ni a chuta chuan hei kan sai lampang kan unaute lifter ani parukan kal ve a kini heta tang hian pali kan kala sindila parmoi te zo sang zoli te le Daniel bechosa kala o hi pathumani chu kan tang chon kilo tang chon chuan zo sang zoli hian ngene yuta khan bronze sala sindila parmoin bronze sala boka le roi zeli sai mi hian bronze sala boka chuan Daniel bechosa hian silver medal la boka ni chuan junior a hian Cindy le zo sang zoli hian bronze le silver la silver hi zo sang zoli la bronze si Cindy na la ni ani chu chuanin hei nia hei kan bula zo sang zoli ma ani khami champion tum lai kha lai berang ti lai kha mian soi sak thei chuan tin ama zo sang zoli po khanin khalai bor vela khanin enge champion khanin ru ange lo om ti lai bol te po kha an soi sela tin an mani veng an te po khanin lo mo ka ti khak te po kan ke tuma khan kan sia khalai vela khanin engting aman zo sang zolin kalzel tum dan te le kostena khalai bor vela international tena khalai kal tirin tum dan te po kha an soi pula ne alo mom khop ma hei sarkar hian hei vision 2036 ten tia mi chakte kan zome ka hei ke tum kwatangin me chiak chakdo mai awmati hei zpm lamatangin engeniang khami an mani sola ke tum lamatang ponya kan sport minister hen an sila chon sport minister in puteten kabula min sila ke tum anong pong chakdo mai omani lo ngai ven te tia chuan hei sang hi som ni pali khan kan ngai vena January tha hi hostel aron lut ngala alo mi sa khop mai hei kum khat vel chung in an training chowa kum khat po training main hei is zone akan Asmita khan medalan la chonga la inter sign and mo ti khan chon January tha khan national all India Asmita ka nei ni boka chuta chon junior ate gold te ron la chowa youth ate bronze youth bronze la lawa senior silver ron la thei ni chutin ko ma so na chuan kan sai du ke tum khwa te pon lom khop maya ro pui ta ke min lo mo ka enge is zone medal la khan achan chu ke tum khwa hian ming thatna kan nei lo lu tu ka wangin sport lama he zo sang zolin ke tum khwa aron ti ming tha khan lom khop maya kan rin phak bakin enge yang medal la khan is zone la khan khotlang mi queen an mani kona ke tum kona khan min lo mo ka kan lom khop maya chon ser chip lama kan foi tu te on ob te pon min tro yo ma khan lom khop mai zo sang zoli kha khalai khanin han zo pa do pha kan do do leka khami tuma goi ron hon khan hon in ring sa reng zukal ngai di in ring lo deu chunga ti lai bor ver iron dang mana izuk perform dan bar vela di ro lo om dan te po kham han soi jaw sak pala nia kan taldon hian kan ri ko thi kan shelok sa thina chuan khami tang khanin medal kan la dong e don lo ti kha kan en lok thin ta ni chu chuan khata khan khami kan taldon khan sa hian in nang chu medal chan sa atia ma se gold kha kala dong e don lo kha chu se chong lo wa ka zukal ta kan khela ti khan pathian sa ra pathian min nom puya ti khan pathian ne kan tang rola gold kha kala kalola ta kari rola o masak ber chu enge hei ama chunin te kan lom ve no noa enga hei school te pon kal to lo ta chon tunu hei sa sa yang khanin min lo zong chua ka ti khan ka khel chho khan ni mai ta ai aro pui ka ti ke ma khan le ba ka kan khoi min lo lom dan te kha ka phu lo le hei ke ma choi mo na min eng lo kha phu lo ka in ti aro puiนี่นู่นเลยช่วงเต้นนั้นตุยปุ้ยเลยดังเจมคือตุยนั้นมีเวลิติ้งอ่ะพี่ตุน่ะโปmin choi om na sal tuk kanu kapa hi mun sala om awang hian mi ron englo pui thewak lawa ma se kanu hian min choi om na sa le kapute te le kanu thang pui te mo moi te ti te khami te hau khan chan pui na sa nang ma ni chung lam pa hi achak chi nge ni shimshimin khala ya kha in ni dewem nang ma ni tak sapung ro shimshim he a lian na adila ya kha in na ni tha lampang shimshimin in ni dewem tilai kha kanu te lampang hi kapute ang chu kanu pa te lampang hi an chakanyang an soidan manga khachuan
hei kapute te po hin lian thau tha thanga chi yang kha kan ni ve mo chu ni deuh mai อันนี้จูเนี่ยกดสมาอันนี้จูให้ยกสั่งจะพอขัดแข่งขันกดนังมาดีกดหน่วยอาคารนี้ถ้าตักินอารมณ์ปาร์ฟอร์มาที่มีโจรำที่มิงชัดตัวอันนี้บ้ากะมีโจเมลติหลังสารตัวอันนี้จูงจวนนี้เงี้ยมาเห็นมาบ้าอย่างคุยโจงเองตักอันนี้ตีไล่ค่ะที่ international ซึ่งพวกกัลเทตัวรัฐเทน่าอันนี้ตีไล่ได้บอกเขามีส่วนภาษาเทล่ามาบีกันเห็นเนี่ยเรามองพบมาเห็นจุดสังจุลีมาส่วนโชว์เจ้าละตัวนั้นเห็นกี่สมเด็จคลินิกเจ้ากันจะโชว์ตัวกี่สมกว่าบอร์เวลจะโชว์ตัวให้ sub junior อะแต่พอ junior อะแต่พอ medal แล้วโชว์ที่ดินมันดิ่งเมกะจงว่าจนเองเนี่ยอามา international thing in เรื่องเตี้ยให้จัดที่จะโชว์เมงะพัฒนาดาราอัน training โชว์งะจุดกัน target โชว์ตัวเนี่ย step by step in India record ที่พอกี่สมกว่าบอร์เวลคัน bronze เต้นละพักจวนอันนี้พวกนั้นพอไม่โดนให้กุมิน December เห็นอันอมโชว์เลยงะ sub junior เต้อันเตลชนนี่กุมาขันปังงานนั่นเต้นดิพาจนกุมินจนเมดัลอะไรก็หมดทั้งจุกันเบสิเวนเนี่ยจังอินจน international กัลกงกันที่กัน sub junior อันเมดัลกันจนเกมมาเต้นโกวงาที่กันอินเดียเกมมาที่กันอากงก็อากาศโชว์เซลโดนนี่พออาชาก็ไม่เนี่ยรถเฟล่ะอันนี้มันอามิงคุ้มเจเลยค่อยควงค่อยเวงเด็ดบอกว่ามาเฮียนี่จุนจุ่มจู่introduction หันไปพูดเสละมาใส่อินทรอรถเฟลก็มิงจู่แล้วรถเฟล่ะเนี่ยบุ้งจุ่มควงกันอะไรเว้ยจู่นั่นนี่บุ้งจู่เราอมเงยไอ้จู่น่ะอินเทนรถที่ไล่ข้ามยังสวยจับสักเลยตกเตะเกมันนี่ตะกี้จู่ตัวน่ะบุ้งจู่กันเรามาช่วงเกวนเราเท่านั้นมั้งช่วงเกวนกันเราบุ้งจู่จังเงี้ยแต่เทรนนิ่งในตัวน้องกัลเทรนเงี้ยไอ้จู่ละรำพึงสปอร์ตคอมเพล็กซ์อะคนโฮสเทลกันเราอันนี้จู่ให้รถเฟล่ะให้กันเชียดช่วงเงินให้มีเวลลิฟติ้งลำปังที่มีแต่ชวนนี่international เฮียนสังนิสมนี่ปลีอาคารนี่ซิลเวอร์ค่าอารอนหัวนะPGอาคารคลายค่าแต่เสียชวนข้ามี international ละข้ามี Commonwealth Junior มั้งอันนี้ข้าตาข้านี่ข้ามีอิวบิ๊กที่อิวนี่ก็มาข้าอิวข้าละบอกคลายบอร์เวลอาคารนี่international บิ๊กอินสุกัลข้านี่อีกโดนบอร์เวลอาคารนี่เงี้ยอีหุบเรมซิลเวอร์อีรอนหุ่นข้าอินเบสเซมที่ไล่บอลเวลาข้าเนี่ยสวยเราสักคนละทางคำจุ่มตากจงก็หุบผลแล้วว่านี่นั่นตากจงจูเนียร์ขันโกลด์อินเบสเซกันเนี่ยมาเสคำจุ่มบ้านที่เล่นเจ้าก็คูบกันที่นั่นตัวบางฮารินตัวบางอิงก็เขลเทตแล้วว่าข้าบางซิลเวอร์ลาขักันเนี่ยชวนตุนไหนอะครับ national ครับนี่ junior ครับ silver ละ silver ทูนี่ตาอันนี้สิชวนนี่นังมาชิมชิมมาเฮียนี่ให้มีlisting ที่เตะจังตุยไงนี่เล่นนัวรอนตุยตีไล่บอลไปละค่ะเล่นนู่นตีละโอ้บอลสมกันนั่นชกค่ะถ้ามีเอโซละคันก็มีจังดอกคันนี่ไหมที่เราจนจุดมีที่เขียนค่ะจุดกันจุดก็จังคัน weightlifting อะไรนี่เล็กตาจนคู่ต่อเตะจังคันจังกันเชลล์เจเรมีอาร์running แล้วจังเวลาเชียอันนี้ชวนแค่ไรชวนชูสมัยที่เขาเห็นนั่นชาร์จชกจริงๆน้ำมันให้มี weightlifting ลุดจิลตัวเฮียนี่รถปั่นตีไล่บอลแบบค่ะสะสมปั่นดูจนสวยเท่ต้องเสียละนังมาตัวจริงๆขนาดค่ะชาร์ดานไล่บอลเลยนะครับว่าก็เชื่อดันจนให้ school education เขาคันจุดค่ะขัดยาคัน school games คันเราเนี่ยขัดยาคันจุดคันให้รถไฟลายันชาร์จชกตาจำไฟละมาคันส่วนจำไฟละมาตั้งเงี้ยเนี่ยเมดัลที่คันอัลลอดชาวเซลตา school games คันจุดคันขัดยาตีชาวคัน weightlifting เห็นนี่เงี้ยเนี่ยเจอร์มีเตอร์รอนลาร์ชาวคันที่มีสร้างยังตีค่ะเรื่องรู้ค่ะในปอนไม่เทียนนี่พอเรื่องรู้ที่พอทักปอนไม่เทียส่วนสร้างที่ส่งปอนนี่มั้งขัดยาคันรำนุสปอร์ตคอมเพล็กซ์ส่ง weightlifting academy อมตาแต่เขาขัดที่หุ่นละขัดจนมิสรอม weightlifting เองกันเอ็นโคลตาเขาส่งพงายน้อยคันเทรนนิ่งโซตาที่คันsenior sub junior จังมิเตอร์ละชัวสร้างที่ส่งที่ปฐุมคัน Commonwealth Indian เชียงตา UP จุดจนโกลละยูตาจนให้กุมนี่กุมา PG คัน junior silver มาโชว์ตานี่
ชวนนี่รถเพละอดลเลยกัลเจตัวละนังมาเฮียนอิงเตงรวมมันนะขัดเตงะโกหันละเทตัวละตักสหัสเสียมนะเตเลขัดเตงะเกนิ่งหันละกะค่ะยังไงตุ้มโฉเจเลมติไลค่ะ tum chau ai sang then chau zel chuk chom lo kin ni pon gain bot sai zela ai sang zel tum จวนเจนิ่งฮีดูกลารินอีกัลเทม regularin ตัวนั้น NCO ปฏิเรามา อ๋อ จู่ๆอารมณ์โหไล่นี่ที่ไหนเนาะ สไลด์tu pati la mek an holai tak ani chuan in pati la kan sei tak ai lai ni ro chuan ko ti lai kon mi zo ang jang e phalai kha mit sei sak thei chuan tuna hian tuna tak khon bok singa kon pakhat an mi le shi chuan oil lifting bi ka hian ma chu ajun ke ma chi ani chu chuan in ko ti lai pati la huna oil lifting bi nang ma chau yom ta phalai kha in training dan helai in training nge how taka ko ti lai training kha nge khalai tin ei le in chung chang ate po khanin nge har sa em ti lai kha training ma hi chon hetlaya chon kutlama chon ataf lo thei lo ya patiala chu tlema mun pui lo te ni wang khani tin ele na po acha sa kha ani do ani mai reng ni mai ani chung sa su khula chuan in he han e kha regular tho tin ani mo ni tin arsa chumi chu om nge ya ten arsa kan le tuine kan le cho sangha te changin kelsa siam weight lifting bi ka hian in ei le hi chu tin tu ka harin sum ni tu ka kha om lo tin nge hei game dang ang hian in khala kha nge thenai chuan in hin sa the hi ne chuan kan ei vak lo a ting chi te om le dewa in sum ang kha om ta hei football te tam tak te chuan in kha ting chi ei le na in sum te khangai weight lifting bi ka hian khati lai kha tinge chi lai kha tinge om mi khalai ta khachu individual game ani bang he body weight category nia kala kan body weight mil khan hi mani po in sum ngai le ngai lo chu om ve tho mai kan du ba kan ene kan body weight om na tura kan gain le kha chon om jiam lo wa kan chakna pia lam han ni to chon a mil tok balance diet kha ngai be ni khalai khachu eng te kange pati le lampang chu suble in be sei de tun state championship zo lampang hi ani garing tun state championship zo training kutai jokal le to ngai te la sioning khata po nia result tournament ma changel to ta po result thata kan hona goal ta po la chole te to in du sana kan han lan bok chia poin ne huta tak min han pe boka lom thu kan soitel boka ni weight lifting lam hi mizo hianin kan ti mi takania hei kan hria dang khan jeremy te po chutia mizo ang taka chum palien po ni chong lo kal mangale mani kalna tur talent bi ka tan kha chonin mizo tan poka theina kan nei ni ti lai kha lang chiang in hria da chu bang chun goal te po lak ol sam takani veina kalai kha kan soibel de ta sela chuanin asmita khelo women sang sang panga kha han do til le zo kila ta khan junior senior kha kan ne ya khata khan ni tu tenge juk fea goal engzang goal anon la silver anon la bronze anon la tilai kha soi sakte chuan khalai kha smita kha ni national kheldon chon khalai nasna odisha nei ka e zone atang qualify kha ngai ta sindilal parmoi le zo sang zoli che kha an qualify ta chuan englo national big senior ka barampura odisha ne ni a ni re ta tangani sompali january a khanita chuda chon he sindilal parmoi yuta bronze la junior zo sang zoli hian goal la senior smita hian silver la tel bokani so like to run record ani pon man son so zel wang ania ni chuan sindi hi tuna hian khoi ta tange om ti kha ani hi scholarship course ai dan ania ani hi chuan tuna tak tu kumin hei ani hi ma son thelo wangin ani po abei dong ve do ni ang tuna hian nge chol zai kha rel do ni ria chu hostel tang pok hian a chuak ta chan chu ma ka son thelo ti tat maya chulai chu ma son thelo wang khan a du than na ni ka ke pon ka chia ta ke ko sila ma son thelo wang khan nge nyang nge hetai hostel tangin chua po ka poi lo kan ti ta ni kha ani chu ma bak eng takha ani khan kan lo thebe dewa amai ro chu hei boinia amel te po mu khanan be se mai te ma ro chu tuna ko soman seng khanin khateng kha ama
drill ru khan in lo zoom no tok lo te po ni be thei boka amai ro chu aron le tur te po ngai tai la te ro khong le lama chuan ani chu te chuan in nia a to lam kan lo nai don tong a chu ta chuan hei India Olympic thilong na tan sang ni som thum paruka hianin kan ti rup dora chu ta chuan in hei lifting lam hianin malak na kong sang in na nei ta chu ta chuan in malak da na kha school sang khan kho sang in kalkul nge group in chen nge khalai kha ting nau pang tha kha school atang khan an omem za nge khalai kha in lo hual teng chi te kha in sei jak sang khala vision India in sang hi som thum paruka Olympic atleng dona chumi pol jang kan sport minister putete potang le maya jon mizoram weightlifting asai jom kan naute thazo kumso pathum atanga nge dap chho ha kan tum be a keni pon tuna kan naute po hian an lakhia the tho pathian zaran dam Jeremy ti po kumsom thum le pali choni dona Colombian weightlifter pon voi li la khela voi li na voi ni medal la theni chutiang khopchon akum som thum pangana medal la theo Colombia pon so Jeremy po hian ala tuma Jeremy otang pon basin sak takan nei hai lal hun tharate tuna kan youth lama lai than pu ate po da John David Zomi moi te po chan san la nei gar sia kan nau ti hian chuan hei kan vision a chuan tuna hian Saitwal district le Serchip district kan kalkwal tua group ni kan siama group khat hi puke zone sanga ton naran ate kan lifter senior ten an kalkwala kimi Saitwal le Keifang le Saitwal town area kian kalta chon sifa nen kal boka chon group 2 hi pu zohmangaya NIS coach thawin ni hian phul lente kholian ate an kala chon ke ni hi group 3 kan oma set chip le thenjol kan kala chuan school sang kan base ta ni katang kan no pang khatiang kum som ni middle school tanga nge high school ka chu kan dulu tuk lo zoga middle school chin primary tanga middle school chin kha kan vision do leka katanga sign norms a test a ti tha thei do settle running kan ti te sit up kan ti te ngenyang 30 meter sprint katinga sign norms a nge physical test a ti thau ta pui chu engame a polu ro se an lo thatla pui ti hawi kan ngenyang game an thanna kan mo a ti thau step ngenyang an norms a ngena ma kan hu san chuan koi game a pokal se ngenyang game a khana hlot an hlotling zen ati thau hi chu chu ta chuan nau pang in han talent nei thadeu kho kha heti la ya khain an nom na tur mun am chi deu te kha ti sakin tu mem nge khalai kha kalpui ni le tum dan la kha tu na hian hi kumin a hian a theyang to kin district sang pokal chho pui an tuma khatianga test sang an mani test ti that me bia ka engenyang an kutte andar te thaim ti ka andar lai do ju lifter ai chan lo thana nge zela an kutle ma lo sei do po hian lifter ta chan lo tha a pian te kan ena physics te kan en hian test an lo ti that bok chon sign nom sa kha chun china kan soi kan settle running te vertical jump te standing broad jump te khatianga test sang kan ne tanga test kan ne khatia ti thau khana kina kan la khai khom do na chu kan khelo state center of excellence ate chuan ramhuna kan sport complex MCC weightlifting academy ate kan science center mission bank thang ate khati ho ka da khom kan tumani khati nga ti thau bi khamo nakina sai ho pon zon boi ngai lovin ati thau ka kan pe mei do ni khati ho kan du pot chon ani choni tu lai ba kan soi du chu ne weightlifting hi kan nu le kan paten min hlau pui thina mase he kan thrianga Jeremy atengin mizoten talent kan ne zia chu he youth Olympic Argentina sangni sompore ta gold medal la theya ke somruk pania chuan he Commonwealth Games a ke somruk pasaria sangni somni pani Birmingham a khan England a khan gold medal ron le thini chu mizoten talent kan ne zo weightlifting en coach chiang le Jeremy atengin chu jon kan nu le kan pa te pon rit choi an choi wanga ngeniang athang theilong ti te engene a ko nang ti chu ti me nia le lama chuan a technique kha zir se he tuna po maw tang engene tui connection pipe kan tan bunga khata kan technique te kan zir me ka tinga tanga no pangkha kan thrual chuan a technique thado an zir chuan heta a bar tang te kan ke somni ka bar ania tikan a bar ne ke som thuma somni tikan an kai chho chho ni chu zo eng ma kha laum lo ni kan pui tlinga kan dulte kiara kan kong ana kan hera thowa chu wang chuan weightlifting kan ti wang khan kha nge neng
anat bel cha thawa timen lelama chon weightlifting ti te hi chon kong tai dan te kan hriat awangin in hera te po te min nge kan safety zok lelam zo tak chon kan lo invent ta invent dan te kan lo thiam ta chupa dur kiar ro po hian ne kong te kan lo exercise to wang khan kong tha te khalo chak ta kha khan alo veng tu kan ni kong exercise te kan tin sa hyper extension kan ti te mo atin khan kin at po ni video te en tur te po kan nau te tringin kan tar lang thu ngai tai la cho nên nang ma bi ka kha nge coach kha license ti te khalai kha izuk zir nge ti lai boy kha to nan me sai sak la license sang chu weightlifting a chana la chi lo ma se thun nai hen federation an ron ti chana sang ni pan ni tanga sang ni pathuma khan NIS weightlifting coach che patiala punjab atangin kazir zowa chuan sang ni panga atangin eta NIS Directorate Sporting Services kalu tan ne weightlifting coach in ani chu alo men dia kha ya thiat kan ti kan hun chatak mai men be ya lekin zela te po thil dang te po kan la soi so zel tu te po ngai la chu tuan ta he chuanin kan du tok mai du la ngai la hun chatak min pe ka wangin lom thu kan se ya